سلام بینندگان عزیز. سالهای آخر نفوذ گوشتین ملی گوشتینگیری خیلی بالا رفت. دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان برای احیای ورزش‌های سنتی چاره‌های ضروری را در عمل پیاده می‌سازند که ورزش اجدادی ما هم در میان کشورهای دنیا شهرت خاصه پیدا سازد. با ابتکار سرور معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی 2 سال آخر برنامه‌های مشخص عملی گردیدند که در تطبیق عملی گردانی باز هم این رکن ورزش اجدادی یک زمینه با شکوه و با نفوذ را به وجود آوردند. گوشتینگیری نفوذ بین المللی گرفت و امکانیت ما برای معرفی وطن محبوب در عرصه جهانی باز هم بیشتر شد. و برای تقویت دادن این کار البته برگزاری سمینارهای با نفوذ بین المللی نقش علاهیده دارد. فدراسیون گوشتینگیری جمهوری تاجیکستان تصمیم دارد که امسال در کشورهایی که اعضای فدراسیون بین المللی گوشتینگیری هستند سمینارهای بازآموزی را برگزار نمایند. اولین سمینار در جمهوری تاجیکستان برگزار گردید که با دعوت کارشناسان کشورهای همجوار و مخصوصاً جمهوری اسلامی ایران این چاره‌بینی در سطح بلند برگزار شد و اشتراکچیان صاحب سرتیفیکات ها گردیدند که این بر روند کار مربیان و همچنین داوران و مسئولینی که به این سمت موظفند باز یک تکان دیگر و زمینه مساعد را فراهم ساخت. چاره‌بینی‌های سال 2023 با برگزاری اولین کورس آموزش مربیان گوشتین ملی درجه S خاتمه یافتند. در سمینار بین المللی کارشناسان ورزیده ایران شرکت ورزیده. ماهیت سمینار معرفی اصولهای گوشتین اجدادی و جنبه‌های مکمل سازی آن را برای نمایندگان کشورهای اعضای کنفدراسیون و فدراسیون بین المللی گوشتینگیری معنیدار نمودند. همچنین متخصصان برجسته گوشتین ملی گوشتینگیری برای شکل درست نامگذاری واژه‌های 53 اصول گوشتین اجدادی و استفاده آنها در عرصه بین المللی تهیه کتاب تعلیمی جمع آمده راجع به حل سری وقتی مسائل مذکور اندیشه‌های مشخص خود را بیان داشتند. بعد از ختم همایش مهم سال اشتراکیان صاحب سرتیفیکات شده حقوق دایر نمودن چنین کورس‌های هدفمند را در مملکت‌هایی که عضو فدراسیون بین المللی گوشتینگیری هستند پیدا نمودند. 13 سمینار داوری و مربیگی که در نقشه داریم بیرون از جمهوری الکی 2 تا آنها یعنی که گذرانیده شد. یکمینش در جمهوری تاجیکستان با متخصصان فدراسیون بین المللی رضا مهنان و کوروش خسرویار در داخل جمهوری گذرانیده شد که 52 نفر مربیان جوان و داوران جوان در این سمینار اشتراک ورزیدند و 42 نفر آنها با سرتیفیکات درجه B یعنی که سرفراز گردانیده شدند و 2 نفر آنها با سرتیفیکات درجه A یعنی که سرفراز گرداندند. خورشید عبیداللهیف و بهادر حلیمov می باشد. در جمهوری تاجیکستان خیلی که ما قید کردیم 56 نفر مربیان و داوران اشتراک نمودند که در بین آنها 1 نفر بانو دیده میشد. خیلی ای برای رفت و برای برگزاری چاره‌بینی ها فکر میکنم این بسنده نیست و جوابگو نیست و کوشش به خرج میدیم که منبع در سمینارها در کورس‌های بازآموزی داوری و مربیگی جلب بانو داوران و بانو مربیان زیاد کرده شود. فدراسیون بین المللی گوشتینگیری اعضای این فدراسیون الکی سال تا سال بیشتر می‌گردد. 40 کشور سیاره نمایندگی فدراسیون بین المللی گوشتینگیری را دارند که این بر روند کار ما و بهتر معرفی کردن ورزش‌های اجدادی و جمهوری عزیزمان تاجیکستان صاحب استقلال در عرصه بین المللی زمینه می‌گذارد.
федератсияи гӯштингирии ҷумҳурии тоҷикистон аввалин семинари байналмилалиро дар шаҳри бурҷнуди вилояти хуросони ҷумҳурии исломии эрон баргузор кард ки раванди ин омӯзишҳо ба кори доварон ва баъдан мураббиён ҳам як заминаи дигарро ба вуҷуд меоваранд. котиби генералии федератсияи гӯштингирии ҷумҳурии тоҷикистон абдулло саидхоҷаев назари мушаххас дорад. дуюмин семинари байналмилалӣ ки дар ҷумҳурии исломии эрон дар шаҳри бурҷунди вилояти хуросони эрон баргузор гардид, мо бо тайёрии хеле ҳам хуб яъне ки сафар баргардидем бо тӯҳфаҳои арзандае ки аз ҷониби муҳтарам раиси шаҳри душанбе ҷудо карда шуд, бо ҷомаҳои яъне ки тоҷикӣ ва сару либоси гӯштингирӣ бо номи яктаки гӯштингирӣ ва ҳар як иштирокчие ки дар семинар иштирок доштанд, 58 нафар бонувон ва хонумон дар семинари гӯштингирӣ иштирок варзиданд ки ҳар яки онҳоро мо бо либосҳои гӯштингирӣ ва бо китоби қоидаҳои гӯштингирӣ бо 3 забон тақдим намудем ва семинар дар сатҳи хеле боло баргузор гардид ки ҳар яке аз иштирокчиён миннатдоргии худро баъд аз семинар ба роҳбарияти гӯштингирӣ ва ба мақомоти ҷоякунидаи шаҳри душанбе расониданд ки бо як сару либос ва бо қоидаҳои гӯштингирӣ тақдим шуданд. кас гумон намекард ки дар дидори аввал ва махсусан дар семинари нахустини байналмилалии федератсияи гӯштингирӣ теъдоди иштирокчиён чунин бештар мегарданд ва хусусан бонувоне ки имрӯз ба гӯштини аҷдодии мо рағбати алоҳида доранд дар самти бозомӯзии аввалин семинар ҳам таваҷҷӯҳи алоҳида доштанд ки ба кори фардои мураббиён агар замина гузорад ба равнақ ва муаррифии гӯштини аҷдодии мо хусусан миёни бонувон як такони дигар хоҳад дод. аз ин нуқтаи назар андешаи коршиносон роҷеб ба такмили ин ҳунар ва боз ҳам тақвияти кори фардои бонувон комилан дигар аст. семинар барои мо хеле яъне ки бо як шакли осон баргузор гардид ки мо бо забони яъне ки модарии худ бо забони форсӣ ҳарф задем бо онҳо, ҳам дигар фаҳмии байни мо бо онҳо ягон мушкилие надошт. ҳар сухане ки мо мекардем онҳо ҳам хуб дарк мекарданд, қабул мекарданд ва ҳар як нишондодҳои гӯштингирӣ, ҳар як садоҳои гӯштингирӣ ки мо талаффуз мекардем онҳо ба осонӣ яъне ки такрор мекарданд. модоме ки мо мехоҳем гӯштини миллии аҷдодии мо рушд дар ҷаҳон ёбад, албатта бояд аз худи мо тоҷикон бояд ҳаками хуб дошта бошем, мураббии хуб дошта бошем, ҳам дар намуди ҳам не ки бонувон, ҳам мардон. албатта ки мо дар қонунҳои байналмилалии худ ҳам вазни бонувон дорем, ҳам вазни мардон дорем. аз ҳамун лиҳоз моро зарур аст ки бону доварон, бону мураббиёни худро зудтар яъне ки омода созем барои дар арсаи байналмилалӣ рушд додани гӯштингирӣ. айни замон мо гуфта метавонем ки махсус дар ҷумҳурии исломии эрон мо 22 нафар бонудовар дорем, 3 нафар бону мураббӣ дорем ки дар ҷумҳурии исломии эрон аллакай онҳо ба кори худ яъне ки шурӯъ карда истоданд. федератсияи гӯштингирии эрон аллакай сабти ном гардид ва аз ҷониби кумитаи миллии олимпии эрон иҷозатномаи худро яъне ки дастрас карданд. басо боиси ифтихор аст ки имрӯз мо варзиши аҷдодии худро дар миёни кишварҳои дигар таблиғ мекунем ва бо ин васила семинарҳо баргузор мекунем ки варзиши гӯштингирии моро омӯзанд
و مسابقات بین المللی چمپیونات آسیا، جام جهان و با تدریج برنامه‌های دیگر دولتی عملی خواهند شد که این برای با بازی‌های آسیایی شامل گردیدن گوشتین ما یک زمینه دیگر را به وجود می آورد. اما عبدالله سعید خوجایف برای تکمیل دادن این هنر اندیشه‌های دیگر دارد. با یک شوق و ذوق زیاد سمینار را قبول کردند و این نمود ملی ما رو یعنی که پذیرفتند. خواهششان همین است که در مسابقه‌های سطح بین‌المللی اومده حکمی کنند. رویخط اصول‌های گوشتینگیری رو داشتیم که خیلی که به همگان معلوم است روزهای نزدیک ما توانستیم 52 اصول گوشتینگیری رو با نام‌های کوتاه تاجیکی نامگذاری نماییم. البته این برای مردم فارس خیلی یعنی که دسترس است، زود تلفظ است، نه اینکه تنها برای مردم فارس، برای کل مردم دنیا این نام هایی که ما گذاشتیم یعنی که آسان تلفظ است، یعنی حلوک، چنگک و به همین معنا کوتاه. اگر ما یک اصول گوشتینگیری رو به نام اصول سر کتف با اجرای زانو کنیم، یا البته که برای هر یک ملت خارج تلفظ این دشوار است. و از همون لحاظ ما خیلی کوتاه نامگذاری کردیم با مانند کمری، حلوک، چنگک، چپتاب، راستاب. از همین با همین نام ها اصول های گوشتینگیری نامگذاری کرده شدند. فرهنگ گوشتینگیری از قیافه بانوان و مردانی که در اولین سمینار بین المللی شرکت ورزیدند بر اعلی مشاهده می شد. کار در این سمت نه یک بار و دو بار بلکه بیشتر برای تقویت دادن هنر آنها مخصوصا کارشناسان باید همکاری را و روند بازآموزی های دیگر را به راه مانند تا که ما در فرصت خیلی کوتاه توانیم که اولا کشورهای همزبان و همجوار خود را با نازکی های گوشتین ملی گوشتینگیری پرره آشنا سازیم و بعدا روند کار تقویت هنر آنها را باز هم بیشتر و زیادتر خواهد کرد. از 7 مسابقه سطح بین المللی که ما برگزار کردیم خارج، یعنی که زیاده از 43 دولت جهان در 7 مسابقه سطح بین المللی ما اشتراک ورزیدند. هر یکی آنها از قاعده های گوشتینگیری ما، از طرز برگزاری گوشتینگیری ما، یعنی که میندارگی و معرفی کردن که خیلی یک قاعده سطحی یعنی که کسبی دارد، یعنی که با آنها پسند آمده از قاعده های گوشتینگیری ما و نام های و اصول های ما علاقه با آنها پسند آمده است. برای تقویت کار فرد و معرفی ورزش اجدادی ما و برگزاری سمینارهای بین المللی گوشتینگیری امروز هم دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان مراقب بیشتر ظاهر میکنند و برنامه هایی که از طرح لباس های ورزشی عملی گردیدند و بعدا هم در این زمینه امکانیت ها فراختر می شوند که ما ورزش گوشتینگیری خیش را باز هم تلقین کنیم و شماره اعضایان فدراسیون بین المللی گوشتینگیری را هر چیز زودتر بیشتر و زیادتر نماییم که در این کار حکومت شهر دوشنبه و مخصوصا سرپرستی ورزش های سنتی بازی های ملی ورزشی محترم رستم امامعلی توجهشان به این سمت بیشتر نگرانیده شده است. برای معرفی ورزش اجدادی ما چون زمینه ها فراهم شد، علاقه سمینارهای آموزشی بین المللی گوشتینگیری در دیگر منطقه ها هم عملی می شوند که در این زمینه اندیشه عبدالله سعید خوجایف باز هم تقویت گفته های ما را نشان می دهد. فدراسیون جهانی گوشتینگیری با دستگیری های به واسطه محترم رئیس شهر دوشنبه اقدام دارد که سال جاری 13 سمینارهای سطح بین المللی اوید به داوری و مربیگی رو بیرون از جمهوری در 13 کشورهایی که تأسیس فدراسیون علاقه تصدیق شده است در همون دولت ها برگزار نماییم.
чемпионати нахустини ҷумҳурии исломии эрон оид ба варзиши аҷдодии мардуми тамаддунофари тоҷик гӯштингирӣ баъд аз як ҳафтаи баргузории семинари байналмилалӣ дар шаҳри бурҷнуди вилояти хуросони шимолӣ доир шуд. аз аввали сабқатҳо ки миёни 106 нафар варзишгар аз вилоятҳои ин кишвари ҳамзабони мо сурат гирифт, умедвориҳоро барои дар сатҳи касбӣ ҷараён гирифтани нахустин чемпионати гӯштингирӣ ва рушди бемайлони он дар минтақаҳои дигари эрон бештар намуд. паҳлавонони эрон давоми 7 соати сабқати аввалин чемпионат дар вазнҳои 65, 71, 78, 86 ва ҷамъи 86 килограмм нерӯсанҷиҳои сазоворро нишон доданд. аз рӯи натиҷаи нерӯсанҷиҳои 6 вазне ки дар мусобиқаҳои байналмилалии гӯштингирӣ дар соли 2024 ба инобат гирифта шудааст, варзишгарони вилояти хуросони шимолӣ сазовори мақоми аввал шуданд. ҷои дуюмро дар чемпионати эрон паҳлавонони хуросони разавӣ ба даст оварданд. зинаи сеюми ифтихорӣ ба гӯштингирони вилояти мозандарон насиб гардид. ба ҳамин тартиб баъд аз натиҷагирии аввалин чемпионати ҷумҳурии исломии эрон оид ба гӯштингирӣ ҳайати мунтахаби ин кишвар муайян гашт. мояи ифтихор он аст ки чунин як мусобиқоти сартосарии гӯштингирӣ дар мамлакати миср ҳам баргузор шуд ки баъд аз хулосаи мушаххаси коршиносон дар тақвими чорабиниҳои ин кишвари дури қораи африқо чемпионати миср оид ба гӯштингирӣ зам шуд. чунин иқдомҳо ҷиҳати муаррифии варзиши ниёгони мо гӯштингирӣ соли равон дар дигар мамолики дуру наздик амалӣ карда мешавад. баъд аз баргузории семинар дар ҷумҳурии исломии эрон аллакай ба мо дархост аз ҷумҳурии миср, яъне ки аз давлати миср ба мо дархост шид ки моҳи апрел мо метавонем дар миср сеюмин семинари мураббигӣ ва довариро баргузор намоем. баъд аз миср дар федератсияи россия дар моҳи май ба нақша гирифта шудааст. баъдан ҳамин дар ҳар як моҳ дар ҳар як давлат метавонем ки мо семинари доварӣ ва мураббигиро бо тӯҳфаҳои арзандаи ҷудошудаи аз ҷониби муҳтарам раиси шаҳри душанбе рафта тақдим кунем ва баргузор намоем. хушҳолии мо аз он буд ки дар баргузории семинари мураббигӣ ва доварӣ дар ҷумҳурии исломии эрон шаҳрдори шаҳри Бужнуд, раиси шаҳри Бужнуд ва муовини раиси вилояти Хуросон дар чемпионати мо омада иштирок намуданд ва тӯҳфаҳои хотиравӣ аз ҷониби муҳтарам раиси шаҳр ба онҳо тақдим намудем ва тӯҳфаҳои хотиравии намояндагони шаҳрдорони вилояти Хуросон ва шаҳри Бужнуд, яъне ки ба федератсия тақдим карда шуд. мо аз ин хушҳол шудем ки ҳамин намуди моро пазируфтанду ва дар чемпионати гӯштингирӣ иштирок намуданд ба ғолибон ва ҷоизадорон, яъне ки тӯҳфа тақдим карданд. нуфузи гӯштинҳои дигар аз шӯҳрати имрӯзаи варзиши аҷдодии гӯштингирии мо манша мегирад. ҳамаи муҳаббате ки дар ниҳоди паҳлавонон ҳаст аз ҳамин ҷо сарчашма гирифтааст ва месазад ки мо ҷиҳати тақвияти кори фардои мураббиён дар дигар минтақаҳои кишвар мактабҳои варзиширо боз ҳам ҳунарашонро ва барномаашонро ҳам тавассути тавсияҳои судманди устодони барҷастаи федератсияи гӯштингирии тоҷикистон такмил диҳем, чунки барои фардо миёни наврасон, ҷавонон, бузургсолон ва баъдан бонвон ҳам зарурати бештаре ҳаст ки аз ҳисоби ғолибони мусобиқоти минтақавӣ мо ҳайатҳоро мукаммал созем ки дар ин замина боз ҳам андеша ва назари коршиносон хеле муҳим аст. баъзан партофҳои ҳасти мамнуъанд, баъзан партофҳои ҳасти аксуламал. партофи аксуламал ай партофи муқобилият назият дорад. агар мо фарз набошем ба як амри ноодилона метавонем ки ду ноҳия ду вилоята бо ҳам ҷанг фикр мекунам ки ҳар як кор қадам ба қадам хуб шуда истодааст. дар оянд иншоалло гуфта метавонем ки
гӯштини милли мо ҳам ба қатори дигар гӯштинҳои бонуфуз яъне ки ҷои худро меёбад ва дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ мегардад. федератсияи гӯштингирии тоҷикистон дар якҷоягӣ бо федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ барои рушду номӯи ин намуди аҷдодӣ, ин намуди нишона аз ниёгони мо талош варзида истодааст ки ҳарчи зудтар, ҳарчи бештар дар арсаи байналмилалӣ яъне ки нуфузи худро пайдо кунад ва дар берун аз хориҷ таъсис додани федератсияи гӯштингириро талош варзида истодааст. Ҳама ин дастгириҳо, ҳама ин пешравиҳо дар даврони истиқлолият аз ҷониби муҳтарам пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ки имрӯз ин намуди аҷдодии мо, ин намуди нишона аз ниёгони мо дар арсаи байналмилалӣ роҳ ёфта, яъне ки рафта истодааст. хушбахтӣ ва сарфарозӣ дар он аст ки имрӯз дар кишвари Эрон бо як хушнудӣ ва саодатмандӣ семинари нахустини байналмилалии гӯштингириро хуб қабул карданд. фардо барои намояндагони кишварҳои дигар ҳам ин замина фароҳам мешавад. раванди кори мо дар ин самт бояд бештар бошад. масъулият барои омӯзишҳои пай дар пайи семинари байналмилалӣ аз ин ҳам бояд тақвият ёбад. ҳар қадаре ки мо семинарҳои бозомӯзӣ ва нозукиҳои гӯштини миллии аҷдодиро ба кишварҳои аъзои федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ омӯзонем, ҳамон қадар заминаи муаррифии тоҷикистони маҳбуб бештар мегардад ва барои шомил шудан ба барномаи бозиҳои осиёӣ имконият фароҳам мегардад. ин ҳама дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ин ҳама дастгириҳои бевоситаи муҳтарам раиси шаҳри Душанбе буд ки 7 мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ баргузор гардид ки ҳар як ҷоизае ки ба ҳар як паҳлавони чи хориҷӣ буд, чи дохилӣ буд, як ҷоизаи мо тавонист ки қиматаш то 130,000 150,000ро дар бар мегирифт. ин ҳама заҳматҳои бевоситаи муҳтарам раиси шаҳр буд ки гӯштини миллии мо дар арсаи байналмилалӣ рушд ёфт ва ҳамчун федератсияи байналмилалӣ сабти ном гардид ки дар аллакай дар 44-45 давлати ҷаҳон ҳамчун федератсияи байналмилалӣ таъсис дода шуд ва муаррифӣ гардид. боварӣ дорем ки солҳои наздик мо бо дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, бо дастгириҳои раиси кумитаи миллии олимпии ҷумҳурии Тоҷикистон вориди бозиҳои осиёӣ мегардем ва ин намуди таърихӣ метавонад ки ин миллатро дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун як давлати қадима, ҳамчун як давлати таърихӣ муаррифӣ намояд. федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ имрӯз ҳам тақвими чорабинҳои худро боз ҳам тақвият медиҳад. ибтидои сол ки аллакай дар ҷумҳурии исломии Эрон ин семинари бозомӯзӣ баргузор гардид, дар кишварҳои дигар ҳам доир намудани чунин чорабиниҳо дар назар аст. итминон аст ки бо ин масъулият ва бо таваҷҷӯҳи хосаи давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва хосатан раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҷиҳати муаррифии варзиши аҷдодӣ ва боз ҳам ҷалби ҳарчи бештари кишварҳои қораи Осиёву Аврупову Африқо ба аъзои федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ бештар мешавад ва мо дар ин раванд метавонем ки бо ин васила Тоҷикистонро муаррифӣ кунем, аз варзиши гӯштингирӣ ифтихор кунем ва баъдан ҳам заминаҳои пирӯзии намудҳои гӯштинро ҳам дар ҷумҳурӣ тақвият диҳем ва ба натиҷаҳои беҳтару бештар боз ҳам ноил гардем. саодатманду комёб бошед.